جهجای ریاض درار شورمند انجمن سوریا دموکرات مسده جویا ناید پرسم هجای ریاض تو بخیرات یا کردستان 24 جاری دست پی که ام بحثا درد خوب کن پیشی ام هرن ناو داخازین خو براستی جی یک گرتنا کردان ویدم دا گلک بگرنگ دهت دیتن جبوار گرتنا مافین کردان ده سوریا نودا حوالدان این کردان ده ناف ملاخدا بردوامن و لسر آستی ناف دولتی و حوالبند این کردان جی بوه آرمانجه بردوامن لی براستی جی جدی بونک بگهشتن بیک یک گرتنه چونا شامه به هفره هیا یا نه مساء الخير إيفار باش أزدوي باوري دما جدية موجودة جديت هيا جبول لهف هاتني عالية كو أزن ونرتيا وعندكم الباكوري السوري باكوري رجلات السورية أنجمن سوريا ديمقراط جواتك هف بشا نا تاني بناوي كردان دا آخفة بناوي همو سوريان دا آخفة وكو مسدي لي هولين يكريزيا ناوا عالية كردي انجمن انشمانیا کردی و پنکی پارتیم پنکی اویا تشتکی گلکی باش براستی اف گفتگو جبو یک رزیا کردان لناوا دوری و تنی بشک یعنی بلاشکی یک گردی بچه شامی و گفتگو لگل شامی بکه اف یک براستی واکو دزانن هفدیتن کارت کرن بهوی مکو هنک هفدیتن دیجی وکره جبو مکانیزمن کاری هف بش ورا اشکره کرن کرد اگر تنی اگر بچن بتنی خوا بچن شامی لی همو خلکن باکور رجلات سوریه دکارم ببین یک دناوا چارچوبه که هف گرتی ده چه کرد عرب سریان آشوری و همو پیکاتین و ده وره جبو کبلاش کی گرتی بچن شامی کو اف یک جی ده گریگی اوی هبه گرانی اوی جوی هبه لشامی باشه پینگاو بر بیک گرتن جدینا آیا دم زیدتر در فتح دده که اف مماطله هبیتنو نگهنه هف اف مماطله یا لورته دهت دیتن زرار ناده همو پیکاتین لنافچین ریوبریا خسر يعني هذا يتبع بله اف یک سربریارا انجمن انشمانیا کردی لسوریه دمینه جبر کو اوانا نورتیه که کردی تنه دخوازن اف یک جی سدم رجدبون آوانه مکانیزم آل سر وی که ام با آخفن براستی لی از کارم بحثا وی که ام وکو مسادید وی باوریه دنک هگر او بخوازن لقال همو بكاتيام بجفن دري فكرية براسي دري فكرية البشيامة بشياوان لي بروبلم أوكو أو هذا نهال الشامي بيستيامة بهذا مزن هيا همو بكاتين دفريتي دمن ما بس تهوت شيء هيجا يا رياض قاوا هند بيجن دفي عليه أنا كسد قال همو بكاتيان بجفا مسد نونراتی همو پیکاتین باکوری روشالات سوریا و روجاوای کردستان ناکت هون تنه نبسن نحن نريد تمثيل الكرد الموجودين ام دخوازن انا كسيجي اللي قال ما براسي جبركو هزاوي هي السر عرضي او دخوازن او جي يك رزيا دفري دخوازن ودماكو انا كسيجي تفلي ما ببن ويقالكي باش وهزا ما قالكي باش بالشامي وقو دزان او دنافا ائتلافي ومنها ائتلاف براسي قالكي لا واسبويا لا شهري باش دنافا ائتلافي ده انا كسيبو براسي بركو جماوري ويها هي جبر جوانديا خلق ما كرد نوا أنا كسيدة كو لقل بكاتين دفري خوا لتجهشتنك هبا ببورن جبوكو وهذا خو بكنيك باشا دسوريا نودا مسد چه دخواسه انجمن سوريا ديمقراط براسي رخصتنك سوريا دخوازه همو عالي دناوا كونغري اجتماعي ده بشدار ببن كو اف كونغرا كو ام بكاربن ليك تگهشتن در كفن لسر آستان اجتماعي سوريا به كتمايا بخاطر سوريا ده بشدار باوي كي اريني هر وها كو دستور کی توافقی کو ما في همو بخاطر ده پاراستي
به ام بحثا دسلاتك وگو هیز بکن که همو پیکاتتی ده بجدار بن بیکو تکس بین بجگو خستن هر وها ام مکانیزم که ما هیا او اکو لسر دموکراسی بشتا خو بین نناوندی جوه گرید ده ام هول دن ده همو دانوستندن ده که که ام وی نارینه خو پیش بکن ام لسر وی نارینه جی رجن بر که دموکراسی و نناوندی همو پرسگریکن لدوری چارسر دکه چارسری یا دموکرات ام دولتا مدنی خواسته لنواز سوریه دولتا که دموکرات به ام ناکبن پرسگریکن مذهبی و در انجام نوی نباش هجا ادرار ده سوریا نودا مسده مرکزیت یانجی فدرالیت دخوازه بو پاراستنا مافین پیکاتیان دموکراسیا جناب هواجه بحث کرد کی جان باشه نحن نتحدث ام بحثا نناوندیه دکن جبركو دما كما بحثا فدراليه بكم براستي قالك علي قالك علي فيك قبول ناكم براستي هناك علي دجبريه هي بيوستا ام القلوان باخذن لسر مثلا ريفبريا دفران ام بحثا نناوندية دكن بردوامكو مسدي او دفران حر يكو حر خلقي وي ريفبريا خو بكن الدوري نافندیه جبركو اف سیستم گلکی باشتره خدمت گزاری دزیدت ببن و نافندجی و درجی و دستلات اویل سروان دوران هبه لی نافندی باشتره یا دواری خدمت گزاریه دیه پیوست ناکه وزارت سیادی دستلات وان دورین ما بکن براستی جبركو پیوست ام دورا خواه بریوه ببن و دمیجی و پیشکتن جی هبل دوری ما لی دسهالات النهاية سوريا دبيجيت نممكنة أم ناوندية قبول بكن دويكو چك جو دستي همو هيزان در بكوه ناو دستي دولته دسهالاتو هيزامه هيا أم ويكي بكن بوان فشرتان بوي حالي سباروجا سوريا چه دبه آيا شركة دني نافخو چه نابه؟ أثبتت التجارب همو تجربه برجي افرج دبون لسرفيشي وي سردريه اللي قال دبريم براستي و برسكريك درست ببن ام دخوازن گفتگوی بکن و ام گفتگوی جی دخوازن و می بردوام بجي لسرفي دخوازا خو دريا قالك دريان ده افري قالك چه كونغرين اجتماعي بن ياجي جفين بن ياجي هماهنگي اللي قال هزين دنيا سوري به هاگر ام كارن لا شكي وكو اوبوزيسيون ام درست بكن لسر فيدا سلاتا نو نابا برجدبوني اف سيستم چه نابا براستي اف يكوي برسگريك چه ببن برسگريك مزن ببن و روشا سوريا جي برف طاريه ببن وكو زانن سيستما تاك آلي و جارة كدن دكتاتوريات اجمر وگرينا خلق سوريا جي اف يك رد کرو و ديد بچاول بجي بشار الاسد و رجيما بعث دركات درار مثلا ام بیشن حسده آماده بکوه ناف هیکل ارتشا تازه سوریانو باستمرار نحن قلنا بله بردوامی ما بحثا وی که کرکو هزن سوریا دموکرات دبکو بشک ج ارتشا سوریه يعني جهازن برگریه به اویا ما بحث کر دما رژیما اسد جیما بحثاوی کد کر پشتی هل بش پشتی تسویت چه به پشتی الهواتن چه به پشتی لتگشتن چه به نها کار سرویه تکرن اگر دولت با اوای کی باش بی به رو برن نو کو رژیما بشار الاسد اگر دست همو پیکاتن سوریه ده به ام دکارن تولیوی ببن هاگر بتاك عالي برا سوريا ام نكارن دفي ام باراستنا خو بكن وكو هز سوريا ديمقراط ام باراستنا تشكي خو ببا وكو دسانن تركيا نها شر هز سوريا ديمقراط كل بنداوا تشرين ومن بجي باشا داوي ناف مالا كردان دي چببا از سويك هيا بيگرتي يك شانده بيك گوتنه يك قراره بچن شامه و دست بدالو كيبكان يعني بلا قلب زانبه براستي هون جدين افيا قرتن شيبه و بهفرا بچن شامه
بالتأكيد نحن تكز جديون ام قالك جداً، جدينا لأننا جبركو نعتقد ام أن دوی باوریه وحدة دنکو الكرد یک هو رزیا کردان بداية وحدة دستپیکا الكرد یک رزیا المعارضة. همو هذا هزن كان في دشبریه السابق. بری اليوم جیما وحدة بحثاویه الكرد کت کن هو ایرو یک رزیا بداية کردان دستپیکا وحدة یک القوى رزیا التي همو تبحث هزن عن کو هدف جديد لسوريا لأرمانجا مختلف عن سوريا الطريق نود الثالث قرن الذي كان سوريا ديمقراط سوريا أثناء النظام كننافندي السابق مستعصيا نوك على رجيما الحقوق بريا والحريات. بشار الأسد كل وحدة دجي ما الكرد في همو بداية بكاتم يكريزيا كردان العمل دسبيكا الذي كاري يمكن أن هفبشكو يعطي الحقوق بو مافين للمكونات أولاً، همو بكاتيا ويمكن دناف دا تحقيق ذلك كرد عبر الدستور، اف يك جدريا ويمكن دستورة بعده كي أن نودا يجب دي ورا دابين كرن النشاط بشترا دي الحقيقي في جالكين السياسة راستقينة وفي سياسي جي طريق بكرن الحريات. وجبو ازادية خلق السوري هجای ریاض درار شورمنده هنجمنا سوریا دموکرات مسعد جویانا گلک سپاس تو بخیر هاتی